Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMDC meminta Jokomolai konstituensi hari ni kenti hakalai puwai trip kula lingkot alata pausan protep gerteng biang banyak hun yak election MDC kumu gertong independent. Hakajing kran mekilar patai ko bor hadim la deban tep gerteng ubati bor lo ong bakajing penyosok ju sheki seng sain pertai hadian ke election MDC kablong house nam alata khandai tolong ban yok lat nak benta ban yarap yaki jingdan kam ki bon hapo konstituensi pat hakaju ko por lo ong ru onda la jam dehi mu bahab ban pej yaki jingdan kam hapo konstituensi ndri om ka parti semua beliau lain step pelan yang on file ke nomination. Jadi terus nem ekonomi kemat mulai konstitusi nadu bangacap option latihan thai yang lainnya ban num terkam dari bah kini ki terus nem melatrai nam tak mulai konstitusi bat ni start upai ba lalu lagi bah ngang latrai kam latrai upai ba usai ke coba biang habis bagani ka jijit nam kemat salong maka jigi juga ngomong ke kata re ke bang syi kalau bah kipai ba kilapet tu kam ke bangang latrai kong sandu ke pakum MDC hing lale bun ki benta ki bangade bende nampak senang mulai tengah ya kata lada kadan makna kum katarung atrai pai ba sutu hi ni se ye be jista pai ba atar kong sandang ko bangala pan jubab HPD bagani ka jingjit ini nomi khamat mulai pi ladangi pai khamat kum MDC hapang isyong pod council ngilale bun ki kam ki bangi perkhat namtaka jabri jungi ke kong sandu ki babun ki an hakatam ke pangidan mengi mentang lala ban penurlong bolong bokong santam kawen kita kian ke bang ada dap dak jingkemen kade itu kalanak ke beberapa ngi layo lai ketu di kaan ke bahadian katnos nam syu ngi yo mengi ban codified ke bakan long an bamenta kala long kalat ke jenda kando siap ketari bokong santam ke bah hagajing long MDC jungi ngulade bat kiwe ki benta de bede pat konstituensi upai ba jak song mulai la sakhi ke kam ke bang la latrai walarang de tangkum MDC ro dak jing trestom ke jonga dak jing itu itau hapok ka ki office sarkar ki bangadon ki bun ki benta ki banglale nam ta banwara ya ka rei ka paru kum MDC hapok snong mola kata di upai ba oli kam banglatre pi ha bede bak snong mola ki dang khagdi indus nam ki banglatre ki barang bun ki jing duna ki bangadon kambat pet wala dak adem kana kum MDC ngamidan betai bak state government ru ha bede bat ke bangin kentiu snong mola hi larang itristam kemudian jinge MDC bagian le bat kumeng lale ani kendusnam danga wan biang hakni kentim ta lo pajba ibit biang nga kadang dan bun ki bangan le nam takapit ke biang dusnam mola pi dal fikir ma husam arjab kat khandai ru ngajop kum independent candidate hi bat hadien pangajop kum independent candidate ngaban perkhat nam tak mulai konstitusi tengi poi bandung ki parti ke bangin yo ban simta nak ta ban pej ban kemi ke bit ke biang apa ka this council bat khamtam apa konstituensi tengah i bakani ke jing simra janga kumala kren bros kata nama pai ba di pensiong di pai ba penyang te apa pai ba wong bangi haban ya kun independent ya kun ya ka kum independent di pagin trai nam takabit ke biang ngapet nga ka parti ke silong tangka uniform mereka kongsan di breu kan modu breu batrai kamut ka kam kaya namar habakut ini job apa mulai de ba patha ba ban trai de ke parti ke bangadon mau te lang de nak don bentar ke katarik batam ke pangila banle nam takabit ke biang jok snong mulai bangi mi khmat ke de nam tak snong mulai nam to paj ba snong mulai nam ta jung paj ba hi ke jingkhang ke ple be hakini indus nam ru paj ba usakhi kata bangang along be nam ta paj ba tela nak poi skathong ngadi bokong santam bangandon nadu bastang bangan job hi kadi ke bentak ke paj ba ngang along open be paj ba anytime kam dan jikhang paj ba kila ban wan nga hakan no kom kiwan mentaru kata ni we ke bangkok pi nga spek ne ka MLA election kadang dokumwe ka MP kala along dokum tu hak MDC nga tarai kan wan ko pat ke jikala te kom long mene ngi ngemla ban patai ke ba ka bangi HPD bagani jingcin ini be paj ba mar paj ba ban sa bishar ya ke ba kini ki parti ki latre hak kam du tre bat usa bishar ngi ri latre hakan ko benta pengila ban le na benta kebit ke biang konstituensi kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ke jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka atwoi tarik rempang
arjar arpsan. Baik yang ini ke program Markman Pat Ki Kertong